Inače, gradska opština Zemun nesebično pomaže ovakvu i slične manifestacije na teritoriji gradske opštine Zemun. Napomenut ću samo još jednu stvar, bez obzira što sam sad na ovom mestu, a tiče se Zemun Festa, to je da već mesec i po dana traje manifestacija Leto na Gardošu, tako da jednostavno moto i krilatica Zemuna je kulture u Zemunu nikad dosta. Što se tiče same manifestacije Zemun Fest, evo, sad vam mogu i na ovaj način poželeti početak druge decenije, a to znači da je 2013. godine upravo na ovom trgu krenulo onako skromno, sa jednim platnom, sa velikim brojem mladih entuzijasta koji su počeli da rade na realizaciji ovog programa i naredno svake godine je bilo to sve bolje i bolje. Sjajni filmovi, odlični bendovi, kulturno i edukativni sadržaj za naše najmlađe sugrađane i ono što sada u ovom trenutku, 11 godina kasnije, imamo jednu binu, veliku scenu pored samog Dunava i malu scenu na Magistarskom trgu.